Yen memang dianggap demenan, tapi masih kaya baturan. Yen memang kula dianggap calone, tapi belum kenal wong tuane. Salam spesial buat para Winda lovers tuh. Nopina Aromi Mas Yogi sayang. Afari Andi Putrawan official, Winda Lestari official. Sejujurnya kula dianggap apane, sun serius wajar yen takkan status. Waktu kian kula butuh pengakuan, sebenarnya kula ki apane sampean. Yen memang dianggap demenan, tapi masih kaya baturan. Yen memang kula dianggap calone, tapi beli kenal wong tuane. Yen ana wong sejening ati, wis aja ditutup-tutupi. Jujur setilang aja sampai kula terlanjur berharap. Mending jujur sing awit kian, mumpung durung keceron deman. Sun bagian ingkang daripada kula mung kanggo pelengkap. Sun hubungan emong kanggo dolanan. Sejujurnya